20% ljudi u Americi misli da čokoladno mlijeko dolazi od smeđih krava. Već vidite kako će ovaj video izgledat. A 60% ljudi gleda ovaj kanal, a nije pretplaćen. Pretplaćeno, bok! Puknite subscribe da to promijenite ili niste fora. A sada, Amerika nije fora. Možda zvuči kao kontroverzna izjava, ali postoje podosta smiješni razlozi zašto je to tako. A neki su razlozi samo jako zabrinjavajući. Da, neću o šugavoj politici jer to nije u poslu ovog kanala. Ovdje ću se pretežito fokusirati na stvari koje su spigano smiješne. Tak to ima smisla. Recimo, zakoni u Americi su gluplji od one vrane koja mi breči svako jutro na prozor. Jednom ću oca mi proć kroz staklo i očerupat ju za ručak. Šta ona mene ima budit? E da, u Minnesoti je ilegalno imati seks sa pticom. A daj, ajde, taman sam ju ulovio. A u Indijani, ne Jones, je potpuno zabranjeno loviti ribe. Dinamitom. Ja ovo ne mogu ni zamisliti. Šta, ideš na jezero i umjesto opreme za pecanje poneseš kilu TNT-a? Bože, sačuvaj koje gluposti. Ali ekipa, tek smo počeli. Ovo će biti sve gluplje i gluplje. Like ako uživaš. A ako iz nekog tupavog razloga uživate u rezanju kaktusa, u Arizoni će vas odrezat sa slobode jer je to kazneno djelo. Znači, nije dosta to kaj će mi se bolje s kaktusa zarit u ove moje mlohave prstiće, nek ću još i platit za to. Ma gonite se u vražiju drater, ne mogu, ovi zakoni su previše glupi. Ima ih još. U Teksasu ne smijete ni slučajno prodati nečije oko. Draga! Di si stavila Draganove oči? Pa Dragane! Zašto? Ne smijemo to prodat. A nećemo imat za štikle. Ne, ništa od novih štikli, hodat ćeš u kroksicama, kujo glupa. Dok smo još u Teksasu, bilo bi dobro da znate da je ilegalno bez dozvole pomusti tuđu kravu. I ovo mi se sviđa. Neš ti dirat moju smrdljivu stoku i krast moje mlijeko pa se nikad ne vratit. Tata je ispao teški magarac, kojeg u Nevadi ne smijete staviti u kadu, jer možete završiti u zatvoru. Kako uopće dobiješ ideju da ovo napraviš? Šta, kao da ga okupaš? Džaba ti to kad je to magarac, glup je ko panj, opet će se uvaljati u blato, poješće ga kreten. Kretenski zakon na Floridi glasi ovako: ne smijete napasti kantu za smeće. Pošto se to očito svaki dan dešava. A da, u Americi smo. To jest, hvala Bogu da ja nisam. Sad ćete čuti zašto. U Majamiju je ilegalno imitirati životinje. Znači, ako bi ja radio ove svoje mutave životinjske parodije u Americi, već bi me bičevali u zatvoru. Tak da budite zahvalni kaj sam Hrvat. Ok, sad kad smo prošli ove blago rečeno retardirane zakone, sad idemo iskomentirati Ameriku na moj tradicionalni način. A taj način podrazumijeva da se žestoko iskenjam. Al boga mi, imam razloga. Jeste primijetili da svaka treća majica koju neko nosi ima natpis nekog američkog grada? Brooklyn, Los Angeles, Vukovar, ne! Tipa New York. Ističu ga ko da je najsvetiji grad na svijetu. A u stvarnosti postoji čitav kvart gdje se štakori voze po cestama. Više registriranih pacova nego automobila. Fuj, stari moj, to samo po sebi govori koliko je grad prljav, pa tog ni u Zagrebu nema. Zapravo, navodno u New Yorku ima čak 5 puta više štakora nego ljudi. O bog te koliko splintera ima onda. U tom gradu su 2 Hrvatske, oko 8 milijuna ljudi. I sad ako to pomnožimo sa 5... Marš! 40 milijuna štakora. Koji džavo, zar nije to malo alarmantno? Ma kaj ti je si lud? To bome je alarmantno. Tornado je jedan od glavnih razloga zašto ne bi pipnuo Ameriku štapom. Jer ne bi baš da se zbudim 320 metara iznad zemlje, da se vrtim i letim zajedno sa mojom kućom, ženom, Flokijem i Gormitima. Nije u redu. Opasno je uopće postoja tamo jer uvijek postoji šansa da tornado samo dojuri, malo da izigrava Lego Ninjago i ode sve oko. Ja fakat ne kužim kako Ameri mogu lagodno živjeti s tim. I to samo oni imaju, nigdje u svijetu nema takvih oluja. Što znači da mi je to turistička atrakcija, da izginu. I kaj sad, ljosnaš sa neba na zemlju i slomiš obje noge. Nazoveš hitnu, oni te zgipsaju, namjeste noge sam što ti nove ne stave i tek nakon što je sve gotovo oni te pitaju: jel imate zdravstveno osiguranje? Ne. Jel to problem? Je! Džubrad neće nikako pomoći ako nemaš jedno $5000 za platit. Evo ozbiljno. Vi ako umirete na sred ulice i dođe hitna po vas, neće vam pomoći ako nemate zdravstveno osiguranje. Pustit će vas da geknete. Koliko je to zapravo monstruozno i bolesno. Bože me sakloni. Da ne završimo video ovako ozbiljno, evo jedna užasno glupa vijest iz Kalifornije. Najavili su da će za 4 godine
Zabranit Skittles. Da, pošto je Skittles daleko veći problem od toga da legalno možeš kupiti pištolj. Aj, dosta u Americi, mislim da vam je sada jasno zašto ne bi nikada otišao tamo živjeti. Posjetit možda, ali dobro. Lupite subscribe da postanete službeno fora, te grunite like ako sam vas malo nasmijao. Hvala, ljudstvo, čuvajte se, doviđenja.